Media ANAK TV husi Filipinas visita GMN hodi konvida atau sai membru programa festivál vídeo labarik sira e ASEAN. Sexta-feira, presidente Media ANAK TV, husi nação Filipinas, onde a equipa halau visita ba GMN e a Bebora Dili, onde halau encontro o diretor-geral no diretor direção sira, onde qualia com a programa festival vídeo labarik sira e a ASEAN. E a encontro ne convidamos GMN a sai membro programa festival vídeo labarik sira e a ASEAN, no participa atividade programa ne badanen, nebe se halau e tina noin e a Jakarta, Indonésia. Presidente Media ANAK TV hatete, mídia no dar dalang nebe construtivo, onde foi oportunidade ba Timor-Leste auto explora rona inspiração labarik sira e a ASEAN. Well, we expect that Timor-Leste children will be given a chance, an opportunity to participate by joining us next year in the 6th Southeast Asia Video Festival Children to be held in Indonesia. We know you are still transforming, developing yourself, but we will give you time. We have 1.5 years to develop the skill, the creativity, the talent of the children. That's the reason why we are here, because we believe Timor-Leste have it also. If other Southeast Asian children can do it, Timor-Leste can also do it. It's a matter of working together, collaborating together, and for people who understand what media is all about. Media is so powerful. We will use the media in a very constructive way by giving opportunity to Timor-Leste to expose themselves, to listen to them, to understand them, and to really admire that they are part of the society. Diretor-geral GMN SA, Levi da Costa Serrano, concorda a sai membro conselho programa festival vídeo labarik sira, onde promove labarik sira e o festival ne. Uhin lorone niamos husu ita GMN atu sai member board iha sirnia festival idane tamba ihauna nasa i satu ejene kan nasa agora Timor fomentama ida ke-11. Nebe ohine sidena itira cara close Timor tama sai membro board ba para ita bele promove itania labarik ikoasira 13 tahun bakraik sane ou 17 anos bakraik para bele participamos e festival vídeo dane. Festival vídeo dane atu ajudamos labarik sira, harus labarik ni potensial, harus sira perspektiva usi labarik niang e mos desenvolve labarik ne ia hodi Hanoi ba futuro ne hanusa. Tambah sira mai explica-los sira maksida halo durante ne e sira turamos vídeo sira halo interessante tebes tambah sira nia main concern matu halo labarik serne preparaan ba futuro tanemak GMN mos ohing senti contente tambah sira mos bele fofier mai GMN mesmo que sidok sai media bolos ida mas besiramos bele hilita sai GMN tambah ia nação se selok Indonésia, Malaysia, Cambodia, Brunei, depois mos Myanmar, depois Singapura, Malaysia ne media hotu ni hotena falta det magor o em Timor ne mo sira mais sira contente tebes tambah itamos media GMN usti diliu si right Timor ne participamos sai board member iha Southeast Asia Video Festival for Children hanesang ni orgulho damos tambah siramos beli considera na Timor to hansa media mesmo kita nação fungi ya Southeast Asia e ASEAN nebe o into fotilisio amimos pronto a tutama be será board member iha festival dane. Festival Vídeo Sudeste Asiático Balabarik, o objetivo atu hasai consciência com a direito labarik nian, no habura solidariedade global no colaboração entre labarik sira e a região ASEAN li husi obra visual sira. Festival mostra nessa plataforma ida ba criatividade, autoexpressão, no aprendizagem baseração fon sira, encoraja labarik sira to participa ativamente e a indústria filme no expressa sirania perspectiva. Além de hasai consciência com a direito labarik nian, educa no destaca direito fundamental labarik siranian e ASEAN tomak, hari amizade no cooperação entre labarik sira e a Sudeste Asiático. Equipa cobertura GMN.